آین دین و هم وطن رو خستن چاوین خوشی لو را دلم بکنه ویران رو خستن چاوین خوشی لو را دلم بکنه ویران بمبا و ماین و لغم بکناری و دکانی عام دا گلی کردستان تمام بکجم بقتلی عم بمان دا گلی کردستان تمام بکجم بقتلی عم بمان گنده قرش داغم شرم ستيل درجي كرين كل قتل عم كبر قراين وعينك قالك مسين داقر تبون كينو مريل دريا ستيل درجي كرين كل قتل عم كبر قراين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ام ایرو جبو روژکی پر مهم ام هاتنه لجم هف جبو وی هاوی ام جویانن جبو بیرانینا شهید مین عزیز گلی برا از وینا دو حضور آواده کانم شهادتیه بدم از کانم وینا بویجم جبو me وقتی که تی گوتن که بحثا و هوالتین عزیز وانه هم به هفره بون و وجوان حستکر وان جوا حستکر که در حق شهادت آوان ده شماره وقتی هندبین تشنا بویجن وقتی هنگ شماره بحثا وی هاوی دکن از کانم بویجم او مقام جمره دبه مقام کی گله کی گران بحثا شهیدا قال شهیدا جبو ای توان مانن از تخمین دکم گله کی گرانن ده عین حالتی روحی که استیدمه هونجی دوی حالتی دن ایرو نجبو خاطر اف عزیزنا شهید بونن جبو حزناوان هم هاتنن جمهف اف عزیزنا جبو اسلامه جبو قرآنه جبو دوی عردا اسلامه ده دین اسلام محافظه بکن وانا روحی خواه فدا کرنن گلی برا بنا باور بن فرقیا و شهید عزیز و فرقیا شهید اصحاب بدر و اصحاب احد تنه لورا
او شهیدێک li dora pêxemberê Xweda civiya bûn wan zatê ezîz ji bo pêxemberê Xweda ji bo dînê Xweda ji bo kitaba Xweda muhafeza bikin li meydanê weka şêra bûn weka Hemza bûn qehreman bûn gelî bira ferqiya va şehîdana çi wallahi ava şehîdê han ne ji bo xatirê erd û axa bav û kalê xwe ji bo medreba xwe ji bo pezê xwe em nizanim ji bo tiştê cahilî va ezîzana ji bo vê hayî xwîna xwe nedan gelî bira em gerek baş bivînin xusûsen va xortê me yê nû rabûnin xwe negehandine wan va zarokê me yê ji pê re tên vanê xwe negehandine wan gerek em vê peyama wan vê mesaja va şehîdna gerek em bi rastî bi saxlemî bigînin vana ya Rabbi ev zatê han ev şexsê han em şahidî wînin ji bo dawat e ji bo dînê te xizmet û xebat kirin û di vê rêyê de mücadele kir û vî hewê hat huzûra te em dixwazin em şahadetî kuwanî li dû xwe bihêlin ya Rabbi tu me layıqî dawa va şehîdana bike ya Rabbi tu di axira emrê me de tu me bi şehadet bive huzûra xwe ya Rabbi tu li dû me şahida bêhile ji bo şahadetiyê ji me re bike ya Rabbi di rêvê dunya hanê de temamê xizmet û xebata me ji bo dawa te bi ji bo dînê te bi û ji bo vî hawî jî bira malê me û canê me û eyalê me û zarokê me giş bira di rêya dawa te de feda bi ya Rabbi ya Rabbi tu yê ezm û gayretê me di û tu me bi rûkî spî bibe huzûra xwe Xwedaya alemê me gişa layıqî cenneta xwe bike Xwedaya alemê me gişa di dora hewzê Kewser li henda Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bicivînî cemhev Xwedaya alemê ji we gişa razî be Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu وەک پەرچێکی ji ئاگر di desta de bû ew kesê ku bi vê dînî bigirta belkî dişewitî belkî bi mayîn û bombaya perçe perçe dibû belkî xwîna wî dihat herikandin Xweda azze ve celle di ayetî kerîmê de di derheqê şehîda de xîtabî me dike û dibêje Estaizu billah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونزن نكن كوان إنساني دریا خدا عز و جل تین شهید کرن تین کشتن مرینه وان مریزن نکن بالعکس او صاغن لبا رب خود خونو بدخون کیف خوشن جبر وی تشتیک خدا عز و جل دایوان وان نعمت کل سروان باران دیه بله گلک انسان د تاریخ اسلام در حقو دبر دعو دوزا خدا عز و جل ددان او دوی اوغره ده شهید بون جمره بون نمونه و میثال الهی چواوان شهیدا سوزه خب جی آنین توی سوزه مجی بجی آنین تن نصیب مبکی یا ربی الهی نفسا میا داویه ند نواجیادا نل سر تجارتا نل دو مقام دنیای یا ربی بشهادتی نصیب بکی هم بدن یا ربی تقبر مو مسلمانا نور بکی یا ربی روژا محشره باوری هم هیه